dere ka connect ka nasin kon till la quartin tan yambo kene diala ti kelet ke ko jene Ramadan la Nuer Youth Union jen men yam chelyak chebla niam cheroda bilyak ke cheroda be nyodu tegam din mete kon tam man yer Nuer ken gwasam elyak min yak rarode la ja nyusa gwawo ram mutelam balat mo kwan ke ji chaji kwan ko jin lenye ne diala ko ken dunu ka banku tichi jek ka do badan de ne toto de ka lede ka ja mi charan kwanya tam ka Nueri mala chwa use ken yam jeno lanye ye ki ngu kwen ka mo mi len ye na ngu kan ya kwanyo ana mo ke liu chala do tel ne dang ro te de kom kel de kana ma ki de dor kel de kana je kel at once la ram kel la te ka bang to ba kama a changa ne ro game to ne bram kel bela give up ki bo lele la kan no mala teten nyen kan dubden konto na niam ka ka misha kwara mo cha de kwanyen tema en Nuer Youth Union nyu dia go te ka letke te balat te Nuer baga nang niam ka je re wich ka so Sudan ka shebia juba karwa da shit kamen shan ling nuwen bawe amene pinke gwan diala ko ken tin kon tin de Nueri ngwane je ka shit ko de name de rakel medong de gan wede kamnial ko mete ka mugor ka balat ba je nyoda gwanu Ramadan bana chonkel ka je bot kolnyang ka bos kolnyang bo be wide belat ko jen bala ba lueg na ke jen ba rami chonkel ka ngwani shebu goro jen balane jeka karwade ki balane jeka te nyurka she wurka do badana de gan Nuer ba de ka on yam kaje amen gor ka long ka do ge shio de yude ka kamna Ramadan la kuwa dundo men lare ken dubun kon de na on yam kaje akanten kon bumne ken long tit ka gwaso pa kwanyan tam ka jen gwaso men tam Nuer Youth Union mo te ka bang long tungwan kan bang to ka bang to nyuno wona ka kwenyen jidit ka jar wonan be an kwenya mo natino chi kwen lora bang a kwen ko kana dialan kon tin bu kwen ki kwen gwen mo balat ka ron kin daru wid jandang raw wid ngwan ram me be te tin midi long mobilization ngani ki dob down der ngwana der ka laler ka je ko der ram noke ka dob gwa der je kwan jaram dana bi jalba ka kam ngani ki ka ngwana Nuer keliu mi mona me a very crucial ki a significant thing ka kon ki me bum mishiran gwache je ka jen gwasa me cha jinget ko de jin ram kel me de chon kel ka Nueri na me gor gwech mrong ki do mo gwa me de ngai ka je eno ram me ngum balat ka Nueri ki do badien ba Nueri baga nang niam ka je na me kel mdong de yen yen te kontin yang ka roini kan Nuer online tv na je longo no bu ko roini bu kon ka nywa kel ka do badana de Nueri de ka on yam ka je goro no jin bi je nywa ka nas ko ken ko no kono de Nueri de ka on yam an gude shale bot kol nyang Ramadan en cha kwan la Nuer Youth Union mnyodo amugo along ka dupten kontin kwan ka je ka je ko nyodo je gwa de na de ka won yam edi na ga jelongo de nywa ga yekel ko si rajo gwa me se to ko ci konti ka kwer mi jidit mi la kwer ngani Nueri rewecha ka South Sudan ka Juba me bena roi ka jaron kina dara wi de jandang ru ngwan kana ron kina dang ru jandang ru wi de je wonyam ke gwada dan bela o chonga je na mo kel me de yana lin ka jan gwas meno talwach long ko she kwer mo che jejek ando dana benat bu ko nyam ka je ba je ku gwich ka gwasen be ban le ne racha katin kokena kona de Nuer de kanang niam ka gwasen be mi jiram jidit ka jan channel me de je ti jan wo jen wa kana su koken ban le ni jeng nyok ka kor ka mi channel long ka gwan metot ko na jo de ko rwani de kon ke yen kel ke de kon ke link kel ka jan gwasen me jan gwa dan ban te ka malten be te ka mal bye bye Madame wewe tela rambu chuiti tela ganmi be chuiti tela meti bilonti Madame wewe tela rambu chuiti tela ganmi be chuiti
mi bichuiti tala meti bilonti kuma dami wewe tala rambu chuiti tala gan mi bichuiti tala meti bilonti kuma dami wewe tala rambu chuiti Bia Kamal nyok Nuar Online TV ke jan gwasem bana roch bana jeling should comment you kon ling no one no to kon ka kwer misha kwany Nuar use union Ramadan and be kabot karon kina dara wide jandang ra wide diokome we karon kina dangra wide jandang ra wide wan manyozo shere karon kina dangra wide jandang ra wide wan ko jan pai kel karwade ka korpa deme bi nawo karon majidit Karamadana cha kwany la kwer wun mishal ke bot kolnyang jaramdan la kwer Nuer Youth Union re wisha ka juba ki re ka South Sudan ka sharte ken de yen ga tobo ka do badan and ro de chum ka je ki de nyam ka ja gwaye lungno de nas de ka chonkel ka duptin konde de nanang nyam no kona lungno de no de ka te ka mat ki ngwene nwari ko ngwene nuare kanasan kontin be wit be jarwa jirun ka gwasan be ke kanasan kontin jakwi ko bo wonyam do badien da ro de chum ga jamo de randa re shara de jitup ka dupin kontin de nuare ke ngwene nuare de kanang nyam en Nuer Youth Union shi matoda medit mnyodo Ramadan en chi kwarshi je ga jan gwas me te ka bangalung ka tin konan bala da wonyam shit ko ron kina dara wudi jandang ra wudi ngwanan be to queen gwin teten re wacha ka sa Sudan keliu ka queen gwin mendit ki kwardan gwe ke bana rwach ka ron kina dara wudi jandang ra wudi dechen be ko en queen gwin wajalat ka paiwero ron kina dara wudi jandang ra wudi ngwanan be mnyodo mi pai wara wailat ke je pai ron kina dara wudi jandang rawudi die jen gwat danen bramo be ruj be kulo to ka je en me ke liu nyoda je gwanu gore sharti go kanasin kontin dong chamoj kalwang dupin kona de kana realaka ka je dupin kona de mal dere to ka je re wich nuari ka jan gwasme gore je de na chonkel ka je de na chonkel ka ene motora longa toda cha kamra no ke jan gwasa mo der je user gwa ka do mo den wor de ko nyam ke jan she de gwa no dong de na de rim ken de le loñ ka gwasan be gor ka mat shet ka tama kana san kon chu je long kan wori ko wore kana sa kontin la mala widen mala je ka ku kwara jan nan nan ke jan gwasa me anu damara mo lenya ngu agenda na nag wori amnyozo miden nuare teken ka palwa pinki ka ziel adekan chunkel Ramadan an cha kwany amen mi ci gwada danen cha ladde anu ba ben pinga je sheben anu cha wonga ga berwe karun wan ki run die tangwes ne te ka constitution ke ngodo konan cha yan pin en o bran bo kwany ke bran be berwe ke jan gwasamo men charan mala kap ka pinga je o mi kan run ka kan ka tok kia kan gwada danen da runga da kia da ben pinga je mekan ka tok cha ja no kan o de ran ben pinga je karam kel mo dong gwini je o han ba kap ko bom na me shen goro ba ben pinga shen goro ba ro witin wi ko am be jutin ka bom ajela kula gor ke bungot bu ka nat bot ko te na st bum weekend ti ja no ken don de ran der ben pin na me kel mi ngwe ken o mi charan chaja kwan berun ketin kontin cha kama bekanin a changa jira mo gwa tedi ba balo joy gwada danen wa kwen gwena mo waja lat kejem mi chala ran beru ke rundaro ki ka ron kel ki ka pat kampese do to tonti cha kama to bega yiglos ka bela ni mo gwa chebla na rode ka ko cha gu jeno kwerba o jin briang na rodu jira mo danen cha kwan ana makeliu yere kwer ki yere nuare mi nyoda je gwano de randere char kenyam amon kwa ingeji ka kwinguka adwo badien kwingeji mo kie ngu mugore ka jilong no de lalet kana tishit keto na me gor ka je gwano de nuare de kene chunkel ka domo gwa
mi gwe ke jen go mi chu gwar che ben bi yek chong ke bi yek ben pin che ben pin bang dung no ba kwen gwe ne ba jalat ko do be ran kwen ke ji jen do ran ba man ba lat ke je ko brada dien ba bang to ba gale je kami chi nyoga pas ba cha nyono je one ko ken do quick ken ngwak ke chi kan de ru du no chi bang chi ke tede chi ka ben kalaten kon tilade ana mo jan tada nyok bo kana san konti la ya pel ba mi don chi pel gwad danen cha queen gwen ya la slet jan no jini mi chi pel ito kujingwak no chi jan dum no blodi bi palpin chi ba gag ba kana to kana kon gor kon ga de kon ka nyak jan gwad dan bu kon chong tin ni biya ta kamal Dami wewe, tala rambu chuiti, tala ganmi bichuiti, tala meti bilonti. Kuma dami wewe, tala rambu chuiti, tala ganmi bichuiti, tala meti bilonti. Kuma dami wewe, tala rambu chuiti, tala kuma dami wewe. Tala ganmi bichuiti, tala meti bilonti. Kuma dami wewe, tala rambu chuiti, tala ganmi bichuiti.